Hvala vam, ja sam htio biti jak, pa da malo izgledam onako, ali izgleda neću moći. Hvala vam još jednom. Hvala vam što ste tu, hvala vam što ste večeras mene učinili prije svega beskrajno ponosni. Što ste došli svi da zajedno s nama u Gračanici podijelite našu radost, našu snagu i našu vjeru da ova zemlja može bolje. Ja ne znam da li čujete ovo na mikrofon kako mi srce lupa, ali vjerujte, kad god kažem da ova zemlja može bolje zalupa, ja više nisam ni siguran kakve emocije sve to proizvodi u meni. Od neke bure, mržnje i bijesa kojom se borim da je ne pokažem prema idiotima koji su nas doveli ovdje da se dijelimo, do one ljubavi prema svima vama. Evo, kao što znate, ja sam kandidat i nosioc liste za federalni parlament i to je izborna jedinica 402 i on nju čini Doboj istok gdje sam ja rođen. Ovdje ima puno mojih Klokotničana, Brijesenčana, njih pozdravljam. Moje Gračanlije gdje su mi se djeca rodila koji neizmjerno volim, neizmjerno poštujem i mislim da se ta energija osjeti. Imamo ovdje naše ljude iz Gradačca, imamo ljude iz Brčkog, tu još spadaju i Domaljevac i Odžak, čini mi se, evo, sve vas pozdravljam. I evo još jednu stvar koju hoću da kažem. Bilo je puno razmišljanja o tome da li da se uopšte kandidujem na ovim izborima. Nekako je taj plamen te ljubavi prema Gračanici meni bio prejak. Ja sam neki svoj inat posvetio tome da od Gračanice prvo napravimo jezgro, da svima pokažemo kako to treba da se radi, pa ćemo dalje. Ali evo, kako naša stranka raste, kako raste ta snaga, kako raste ta patriotska hrabrost, onda sam i ja htio da pokažem taj naš bosanski inat, kako smo sposobni, kako smo jaki i kako smo pošteni. I to dokazujemo svagdje, ali ono što me boli, sve češće svagdje drugdje osim u Bosni i Hercegovini. To je ono što me boli. Naravno, ovdje smo pričali svi evo, o tom dobroti i poštenju nas, Bosanaca, o svemu, ali evo, ja opet ovdje osjećam zadatak, a to mi je profesionalna deformacija, tako u stvari možda i emocije kontrolišem, onda počnem pričati u markama i u brojevima. Evo i ovaj put tako. Trenutna vlast u Bosni i Hercegovini za 4 godine svog mandata potrošila je samo na rashode i izdatke skoro 10 milijardi maraka. Govorimo o 10 milijardi maraka, znači ne govorimo o otplati dugova, ne govorimo o investiranju, nego samo o potrošnji. I evo, kao što vidimo, tu smo gdje jesmo. Svi rejtinzi koji se mjere, tu smo ubjedljivo najgori ili ako su u negativnom smislu, tu smo najbolji. I to je nešto također što me boli i zbog čega se borimo. Za ove 4 godine nikom nije bolje. Prema izvještajima za 2016. godinu, 16% stanovništva, odnosno domaćinstava, živi ispod praga apsolutne bijede. To vam je preko 600.000 ljudi. Znači, preko 600.000 ljudi, čak i oni koji rade, svakodnevno se bore da prežive. 30.000 ljudi svaki dan ne umre od gladi, samo zato što čeka obrok u narodnim kuhinjama. Stopa nezaposlenosti, stalno pričamo o tome. Stopa nezaposlenosti najveća u Europi i u regionu. 45,2%. I pazite sad, Federalni zavod za programiranje razvoja kaže ovako u elaboratu koji objavljuje na svojoj internet stranici. Kaže, jedan od najbitnijih uzroka visoke nezaposlenosti je odsustvo strukturnih reformi i neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta. Pazite, pa o tome ja i govorim.
Ponašate se na vlasti kao da ste opozicija. Konstatujete najveće nedostatke, konstatujete da ništa ne radi i onda kažete pa dobro, to je tako. Niko ništa ne radi. Prema posljednjim procjenama imamo najgori kreditni rejting u regionu. Pazite, Albanija, Makedonija i svi drugi su ispred nas. To u stvari znači da plaćamo i na javna zaduženja i na privatna zaduženja i u privatnom sektoru plaćamo 2% više kamate nego bilo ko drugi. Glavni razlog za taj naš kreditni rejting, oni iz ekonomije koji to prate znaju, to je taj takozvani B, stabilni izgledi. U stvari govori o tome da je glavni razlog visoka politička nestabilnost. A onda govorimo o stranim ulaganjima. Strani kapital bježi najviše od političkih rizika, jer na njih ne možete uticati ni u jednom segmentu. Najniža penzija u Bosni i Hercegovini iznosi 348 maraka, a zajamčena je 450. To vam govorim zadnje podatke ovdje. Pazite, ne može se dostojanstveno živjeti, ne može se dostojanstveno stariti sa 348 maraka. I pazite sad još nešto, ja ne mogu da se ne dodirnem toga. Ja volim sve ovdje, mislim i sve u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu političku pripadnost. Ali jedan naš renomirani glumac, koga ja neizmjerno volim i poštujem u njegovom umjetničkom radu, na jednom skupu kaže da je više državotvornosti u šami i jedne nene nego u svim političkim programima svim drugim. Ma slažem se ja. Ali ne može se, gospodo, živjeti od državotvornosti. Ta nena ima 348 maraka penziju. Ovdje bi mogli, vjerujte, pričati koliko god hoćete, šta god hoćete. Mislim, to mi je uža profesionalnost, od toga živim. I kad vam kažem, ovdje ne želim nikoga da strašim, neću da pričam ni ovo da mladi odlaze, oni bježe. Mi imamo novi val izbjeglica, o tome ja govorim. Bježi se od nesigurnosti, nije to samo ni plaća, danas bježe kvalifikovani ljudi. Bježe muškarci i žene, bježe parovi, evo neki dan sam u Tešnoj bio, znači doktori i doktorica, vrhunski stručnjaci koji imaju još i onu apoteku za zdravu prehranu, odlaze, ne radi se više o tome koliko para neko ima, nego ta nestabilnost, to ludilo nas je dovelo ovdje gdje jeste. I zato kad hoću da pričam o svim ovim problemima, vjerujte, ja lično i svi ovi ljudi koje ja poznajem i koji vjerujem u našoj stranci, ne vide to kao problem, vide to kao izazov. To je izazov, mi se moramo izboriti. Ono gdje posebno ja želim da istaknem sad, negdje gdje sebe vidim u tom profesionalnom dijelu, zašto u stvari uopšte da vi zaokružite Amira Hasičevića, osim što sam lijep i pametan. Ne, hoću da vam kažem jednu stvar. Poreska reforma je ključna stvar. Ona je neophodna, ali pazite, da bi nju sproveli, neophodno je da to iznesu na svojim leđima eksperti. Neke sam pozvao i ovdje, znači o kome govorim. Znači, ne mogu vam pričati, danas to pričaju svi, ne mogu pričati o poreznoj reformi ljudi koji u životu nisu popunili poreznu prijavu, nisu platili porez i nisu čekali satima u redu na šalteru da plate porez. Ovdje imamo još jednu situaciju, pazite, evo ja se bavim tim i zato vam govorim i evo vidim da puno vas ovdje je dolazilo u takve situacije. Vi danas i pored sve dobre volje, svi mi, ne možemo nikad biti sigurni da smo ispoštovali zakon. Znači nismo nikad sigurni da je ono što radimo u skladu sa zakonom, jer su zakonske politike dovedene do apsurda i doveli su nas u stanje potpune pravne nesigurnosti. Evo ja sam kao sudski vještak dobivao čak i na sudovima takve presude. Izazivanje pravne nesigurnosti. Znači imamo selektivnu primjenu zakona. Zakon nije isti za sve. Kako kaže Orwell, sve su životinje jednake, ali neke su jednakije. Poreske reforme također ne smiju da imaju za zadatak da povećaju namete. Ono što danas često govore, evo svjedoci smo akciza ili ne znam, stalno se govori o poreskim reformama, ne bi li to bio onako lagani trojanski konj da nam nametnu još više
nameta. Danas vi imate na platu 72%. Pazite, to znaju moji radnici. Evo i oni su ovdje i njih posebno pozdravljam. Hoću da vam kažem jednu stvar. Pazite, vi ste to zaradili. Ja nikad kao poslodavac nisam rekao ja dao poreze. Ne, vi ste to. Mi smo ravnopravni u toj borbi i svi to nosimo. Znači, nema poreskih reformi na teret povećanja poreza, odnosno poreskih nameta, niti pojedincu, niti privrednom subjektu. Ono gdje poreske reforme moraju biti uključene, odnosno moraju biti usmjerene, jeste stvaranje novog poslovnog i boljeg poslovnog ambijenta. Povećanje plata radnicima, povećanje penzija, smanjenje stope siromaštva i naravno stvaranje pravednijih odnosa u državi. Poreske reforme moraju biti posvećene tržišnoj ekonomiji. Pošteni radnici moraju biti pošteno plaćeni. Pošteni poslodavci također moraju biti tretirani uz puno uvažavanje i moraju biti tretirani sa punim respektom jer su, vjerujte, oni ti koji su nosioci razvoja ove zemlje. Ovdje namjerno govorim o poštenim radnicima i poštenim poslodavcima. O kriminalcima uopšte ne želim da razgovaram jer njihovo je mjesto u zatvoru. Kad govorim o ovoj pravdi, jedan od prioriteta koje je naša stranka sebi uzela u zadatak jeste i donošenje i usvajanje zakona o porijeklu imovine izabranih političkih dužnosnika, ali i svih onih koji se bogate na nezakonit način, koji svoje bogatstvo grade na tuđoj muci, na kriminalu i korupciji. I ono što smo uzeli zajednički stav jeste znači sljedeće. Usvajanje ovog zakona će biti jedan od uslova svima koji žele da gradimo bilo kakve partnerske ili koalicione odnose u budućoj vlasti. Ono što još sam htio ovdje da kažem, da danas ovo kad smo rekli za ove plaće radnika moramo se izboriti svi zajedno. Pazite, danas je minimalna satnica određena opštim kolektivnim ugovorom 2,31, čini mi se, odnosno 405 maraka minimalna plata. Pazite, tu nema ni zrna dostojanstva. To je toliko nisko, to krši osnovno ljudski indignitet i na tome se mora raditi. Znači mora, a da bi se to odradilo i na koji način može, sigurno može. Govorili smo ovih 10 milijardi, ma to je samo jedan kap u moru. Pa evo, Dom naroda nas košta 20 miliona za 4 godine. 20 miliona plaćamo vitalni nacionalni interes. I stalno nam oblače te luđačke košulje koje zovu Dejtonskim sporazumom, vitalnim nacionalnim interesom, luđačka košulja koja se zove konstitutivnost naroda, pa onda luđačka košulja koja se zove agenda ili ti ne znam šta. Ne mičemo se s mjesta. Znači, država se mora odreći dijela svoje bespotrebne, ajde da tako kažem, administrativne potrošnje, a isto tako i poslodavci. Pazi, mi moramo znati, to se zna, evo u Gračanica je ovdje poznata kao poduzetnički grad, samo zadovoljan radnik je dobar radnik i to je ono na čemu se mora raditi. Ja sam kroz posao stvarno stekao puno prijatelja, puno dobrih ljudi, pa i eksperata iz ove oblasti i ono što mi je žao, ti ljudi nikako da dobiju priliku, nikako da pokažu i da se dokažu šta znaju, nikako da dođu na red od ovih, kako bi ja to rekao, stranačkih, podobnih, a beskorisnih ljudi. Oni su stalno tu negdje ispred. Loša vlast, rekao sam već više od 20 godina, nam je nametnula taj pogrešan sistem vrijednosti. Čini mi se kao da smo uspavani, kao da smo zaspali, mislim da je vrijeme da se probudimo iz tako lošeg sna. Svi pričaju o promjenama i da će neko donijeti promjene. Promjene moramo potražiti u nama samima. One su tu, vjerujte mi. Moramo naći snagu i moramo naći hrabrost da nađemo te promjene. Kad govorimo o našoj stranci, ono što ne mogu, a da se ne hvalim, jel? A to je da je to prava bosansko-hercegovačka stranka. Stranka koja zagovara pošten, odgovoran rad svakog pojedinca koji je zasnovan znači na etičnosti
i stručnosti. Naš plan u stvari jeste to, da stvorimo jedno jezgro pozitivne energije koja će donijeti promjene. Promjene koja će skinuti lošu vlast i skinuti nam ovu luđačku košulju o kojoj sam malo prije govorio. Svi zajedno moramo podnijeti taj teret da od ove države ovakve kakve jeste, iz koje svi bježe, napravimo državu na koju ćemo svi biti ponosni. Biti ponosni mi i naša djeca. I evo da završim ja s ovim predizborna obećanja, nešto su me pitali stalno, ono što ja mogu da obećam jeste samo moj obraz i moja čast u svemu, i u životu i u politici. I tu imate pravo da me držite za riječ. Ono što od vas tražim jeste da zajedno nađemo hrabrosti, snage i vjere i da dokažemo da ova zemlja može bolje. A ovu hrabrost koju spominjem, ona je posebno prisutna večeras ovdje. Jer mi u našoj stranci ne damo da nas dijele, samo zajedno i tačka. Hvala.